Militer Rusia merilis rekaman kru sistem peluncur roket ganda Uragan menyerang pos pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di Nikolev, tanggal 21 Juli. Uragan dari unit distrik militer pusat, operasional taktis dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan artileri terus melancarkan serangan ke fasilitas militer di Ukraina. Daftar target yang dinetralkan termasuk 9 pos komando, termasuk satu dari Brigadi Marinir ke-59 di Nikolaev di mana tentara bayaran asing dikerahkan, kata Igor Konashenkov, juru bicara militer Rusia, dikutip Tribun Timur. Второй, основное направление 33-0, занять стартовую позицию к бою. Самара, я первый. Расчет готов, расчет в укрытии. Первое внимание, по цели 19:01, залпом 333. Самара, я первый. Залп, расход 16. Первый, да, расчет отбой. Первый, да, отбой.